I nastavljamo dalje sa stihiometrijskim izračunavanjima. Danas nam je na programu limitirajući reaktant, odnosno ograničavajući reaktant. Nešto novo što se do sad nije radilo, znači o ovome nije bilo reći u osnovnoj školi. Koji je to limitirajući reaktant? Pa to je supstanca koja je u potpunosti izreagovala i ona određuje količinu nastalog proizvoda. Ja sam ovdje uzela primer reakcije između vodonika i broma, pri čemu nastaje bromovodonik i naravno izjednačila je. Znači H2 plus Br2 dobija se 2HBr. U zadatku, odnosno u ovom primjeru, imam dato da reaguje 10 molekula vodonika i 12 molekula broma. Naš zadatak je da izračunamo koliko se molekula bromovodonika dobija, odnosno koja je supstanca u višku, da li vodonik ili brom. Veoma često se dešava da mase, odnosno brojevi molekula ili zapremine, supstanci koje su date, ne reaguju u tačnim stihiometrijskim odnosima kao što je tu u reakciji, pa onda se desi da neka potpuno izreaguje, a da neka ne izreaguje, odnosno ostaje u višku. Znači, ona supstanca koja diktira, prema kojoj zapravo vršimo proračunavanje stihiometrije, jeste ona supstanca koja je potpuno izreagovala, znači koju nju koristimo za to krajnje izračunavanje i to je u stvari ta limitirajuća supstanca ili limitirajući, odnosno ograničavajući reaktant. Znači mi ovdje imamo 10 molekula vodonika i 12 molekula broma. Imamo početak reakcije dok reaguje brom sa vodonikom, znači izreagovano i na kraju kraja reakcije pa da vidimo šta imamo gde. Znači imamo broj molekula vodonika, broj molekula broma i broj molekula bromovodonika. Znači na početku reakcije imamo 10 molekula vodonika i 12 molekula broma, na početku reakcije nemamo bromovodonik, znači on je 0. U toku reakcije izreaguje svih 10 molekula vodonika, izreaguje isto toliko molekula broma i dobije se 10 u 10, 20 molekula bromovodonika. Na kraju reakcije, znači ako smo imali 10, izreaguje 10, nemamo više vodonika, broj molekula broma nam je 2, znači u višku nam je brom i broj molekula bromovodonika je 20. Ja ću na sljedećoj tabli prikazati jedan konkretan zadatak gdje ćemo vidjeti kako se u stvari to koristi u klasičnom izračunavanju. Idemo na jedan primer zadatka sa limitirajućim reagensom ili ograničavajućim reagensom. Kažemo ovako, koliko se grama amonijaka dobije 14 grama vodonika i 14 grama azota, veoma čest zadatak i na prijemnim ispitima i uopšte u svakodnevnom radu u školi, pa da vidimo kako se